Oya wasiara salamuki may nakaulebu na kiala tilebu. Au saborong tunga na radio Fijiwan. Nando may biti na po ang ganbiyan yato. Ebi nakabayaw radio Fijiwan. Nando may biti na po ang ganbiyan yato. Na evangoliti ay rakiraki. Kay mami na marama ni Northland. Kay mami daw talenta ka na radio Fijiwan. Nando may biti na po ang ganbiyan yato. Na radio Fijiwan nando may biti na po ang ganbiyan yato. Nimbola binaka se kongo na Vakaleleka ni nonda itutuku e nambong ndindai. Nangito he bodori e nambong ni kua e natonga na bola ni bengo na ni nonda bonua me matai ni bonua na Pasifika mengaraba indu na sota ningito lebu bongo. Ware taga borenge mbani marama na lilu ni mata ni tu kina FBC News ni nakani baital notu ni wasi ni buruburongo na kena mai bodori na nonda bonua na non rusota na Crusaders kena Chiefs. Dona tikina banganda ita kombani marama ni sepakadango talitinga na baitala noa ke na World Rugby e nangunongo ia dabanu ni tiko ni rame na mai garabitale na nonda bonua e bunga tale na sota lelebu bango ramoni nangai sarap malu tiko na FBC TV na nonro sota na timi rua e nambangi lebu ni kua ni boi tini kalima na miniti metini karua. Marutaka ni kuana nomoni wal ni wale sina Fiji Broadcasting Corporation na ikawono sanga bulu karua ni ambaki ni nona bengarabi. Pabini pinakataka na FBC bekem ni naloni bonua na nomoni ndau baga yang ataka na bengarabi ni radio alo na FBC bakina na ono na station ni wale se tokiana. Poreta Korea Sayad Kayum na bunilewa ni FBC ni rautubo wale na kambaningo e na buku ni nomoni beitoko ni nandau bororongo bakina beiran bekambani randondolinga e na buku ni beikabo ilabo. Na ono na station ni wale si e bororongi ki na FBC oya na Today FM na Goal FM Mirchi FM, na Mbula FM, na Radio Fiji 1, Wakina, na Radio Fiji 2, kay na FBC TV. Warita ka barangay mbani marama na ililu ni mata nitu ni sanga ni tegabutati ko nangunungo na nanabuna boka politiki. Membalata na isongo-songo na Fiji First. Mebakani bakatakilati ko bay resona wekanda na kena tosay kileu ng bula wawasibi na toko ni nidadaka ni bay bakatore dagataki. Ngoni tukutuku e banganda ita kombani marama salamuren tukutuku embeu kina betambana ni bola tukutuku main na isongo-songo na National Federation Party ane karosa nga bulu kadio ni singa ni bulongo tonga itoka kina na kiana keribu a metaroba na kiana bayang ataki na taxpayer funds ndo atalangan tikina bata kilaya na tukutuku ya mai na NFP oya ni noni ngoli bago besiko yang ngau sanga walanga ni kaim baleta na noni tutu bago Prime Minister mebakani ngoli talanga bago politiki e kaya ningo sanga nindina tuku numpani marama ni bwana mata na nona mati ni tu kina non rabuke sonu wekanda sanga tu ni rawa kasar bago binaka kina non dai tuku na bongi ni kuwa ndo berne bole selesi ni timi ni Crusaders na bongi ni kuwa otambay Matson nandon bi bago bulidi ni atu muri ni Vodafone Flying Fijians wareta ko Matson ni ngoendo na kana bukia na kana bago tori dagitaki ni ngito na nondo bonua me bakani rome na rida toga soni wale se bugu ni kana didi bakina timi karani mai bota kilai se botai berna durbo leoni timi rugby tini kelima ena nonda bonua ya saba ga ngauti ko na ngonongo na non rosota na timi ro na Crusaders kena Chiefs ena ANZ Stadium suba na makana kana sarabitale ni boy tini kelima na miniti me tini kerua ena mbongi ni kuwa Dabekere na Vakaleleka ni nonda itutuku na bongi ni kuwa marro ibina ng bula bekem ni nanreba ni torbaka na totolo ni budiki na Vakalawa merani lebeki na nabibadal ka endo yado ena nonda bengo ni sala medha bonangaw na ni Vakaleleka na madhaw katumay ni temo at taumanda. Bulan ko salo mitinay korbotan ando talitak na varong ng Bula FM namban dua na sere. Volvina Gua saukuru todo talita kana Bula FM. Nimbula narango lavinia to ken korro en kasi. Ando bakrong en Bula FM namban dua na sere. Bula binaka ya makereka menandi na SBA ng Bula FM namban dua na sere. Wa korbo ta sanga talento na station ni rolerua en namban dua nga ng Bula FM namban dua na sere. Bula FM namban dua na sere.